ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨ ꯁꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯃꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯁꯦ ꯆꯍꯤ 2 ꯆꯪꯅ ꯃꯤꯁꯦ ꯍꯥꯠꯅꯍꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯠꯅꯍꯜꯂꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯍꯥꯠꯅꯍꯟꯗꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯃꯒ ꯁꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯤ ꯁꯤꯕꯨ ꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ MPCCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ CWCꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ CLP ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯂꯤꯡꯖꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯇꯔꯞꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯗꯤꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯄ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯣꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯈꯤꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯍꯨꯏꯁ ꯄꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯇꯧꯍꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯪꯕ ꯇꯞꯄ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯔꯥ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯋꯤꯁꯦꯁ ꯃꯁꯤ ꯄꯤꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯀ ꯁꯦꯡꯖꯤꯟꯒ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯅꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯉꯝ ꯇꯧꯉꯝꯗꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯀ ꯁꯦꯡꯖꯤꯟꯒ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯁꯤꯅꯔꯤꯑꯣꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯕꯨ ꯇꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯆꯍꯤ 2 ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯦ ꯃꯦꯕꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚꯂꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯥꯛꯅꯅꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯣꯔ ꯃꯦꯕꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯦꯛꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯦ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯄꯤꯒꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯍꯩꯇꯦꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯟꯖꯟ ꯉꯥꯡꯕꯁꯦ ꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯩ ꯈꯕꯔꯁꯤ ꯄꯥꯏꯔ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩ ꯏꯀꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯗ ꯇꯝꯗ ꯁꯣꯍꯣꯔꯗ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦꯕ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅꯦꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯥꯁꯦ ꯏꯟꯗꯣ ꯃꯦꯟꯃꯤꯌꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯃꯣꯔꯦꯗꯒ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯉꯥꯡꯕꯁꯤ ꯁꯣꯏꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 10 ꯈꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯀꯥꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯧꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯔꯝꯗꯧꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯈꯔ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕꯅꯤ
Temple of Democracy na Assembly daga haiba Prajasing daga ngang ba wasi koi press ki through the kai da ngang se without authority akoi pakhai da haiba se Manipur ki prajasing sina stau sari si ranji tauri ni na akoi bu yamna apang ba kaim ta khangdra ba dauna pakhai haijal ga heta yadaw wei kana mayamna khan gini na koi di yamna section na haijaba haiba tare akoi nanga si khara lairiba present government sigi particularly Mr. Biren Chief Minister sina hana Congress party na aranba mayam tawsalamba Congress ki matamdugi government haiba tare ko hek hawrpadagi 2002 dagi hek hawrpadagi koi matamdugi coalition government ki matamdudagi hawrpadagi Masa yauro miga haibadudi Manipur Praja sing hengna khangamnina madudi hanjan na haibada taranida Congress na thol lamba maruina aina ngasi sengdok jagadori bise Indo Myanmar boundary sidaita Congress na illegal immigrant haibdare ne mayama pangsan changhal lamba pangtha ta thajal lamba haibra amaga dei shu tawramba Haiba anis data I cannot tozage at a Makatara Padudi, Koigi, Kaikum Najariba, Congress Working Committee member, Sri Gaikam, Atam do the Sukoi Sarkar, Paivada, Yauminaba, Mana Mari Lenaba, Nagaku Pigi, owning the Batodo, Toki to Man, Sendo Pirkani. Aina Han, but the Koigi Indo Myanmar International Boundary, Haitari Indo Myanmar say. Sidata. Fencing tauba akoi matam da sung tau tauram da badona ngarang nahan moine ta taubadona ngang se masi matang se ai singtok saning ba press ta su horen ai adum copy pijege angasi su local dailies phong iba sangai da pokna phamda kari da loina tai khabar khuding muta loi yaw bani da ado local paper da phong i su authority amaga loina na phong i ni daita leiba khabar ngakta ne Moju Pangfong Kong Banati. Minister of Home Affairs na Sahi Piba report to Aduda based Auraga Home Banel. Ministry of Home Affairs na boundary fencing to se Moina Tokal level. Akoi state government na tau na tie. Akoi government gi matam da su. Ado akoi government gi matam duda haibatare 2010-11 da. Matamdugi akoigi government na masi sigi international boundary se masi fencing tawba yamna darkar oirani na koi sarkar hek pairakpadi 2002 dagi adum NDA government mate khar natte sahi 35 duda sahi manga amadi center da NDA na haibta 2002 dagi na 4 bhaududi hana leramba chiri Lai Waigrava Atal Bihari Vajpayee government India government ne aduda sahi anima 2014 reina 17 bhause sina hujiki prime minister Shri Narendra Modi ji ki sarkar ne koi sahi 35 je samna hailo sahi manga amadi center the NDA na sarkar paiba matam ne adu 2002 dagina 2004 bhawa sahi ani do Madu Shri Atal Bihari Vajpayee na sarkar paiba matam dudagi ta masi boundary fencing si yamna darkar oire na koina takpadagi 2010 da 2010 da di koi 4 dagi hauraga 10 dudadi handakta leihidaba matam dugi Honorable Prime Minister Dr. Manmohan Singh gi aduga Home Minister na si Chidambaram gi matam haibdare Chidambaram oibra madu ai unta yengjagi ge akoi gi peratu da Home Minister che ani ahum Shri Sushil Kumar Sindhya na mu warami aduga atopa Home Minister amasu Home Minister ahum tongan Home Minister ahum ji thengna kre Shivaraj Singh Patil na su warami ai Home Minister ikon bagi si anirak suba tangi duda weram gadra madu 2010 da ayo horen kopi si loina circulate tau jagi mayam 2010 da
hojik kilometer mapan khata loiri ba che ngasi khabar yawl ba kilometer 9.2 se 2010 da total estimated cost se 35,000 gumba 35 crore masi 2010-11 da administrative approval period aduga ihan han bada 5 crore amadi afforestation gi state government da han release tawre aduga 2013-14 2012-13 sang pada chida Ministry of Home Affairs ki report tan ko chi ai copy loi pise ge adu akhoi matam du da kilometer mariga point 2 si loi ramme 2011 12 13 da adu sida ju report ta yauri ko matam du da makha dum chatha gada base local protest haibam sirsu yaur local protest si kanano akoi hanjan ni haire matam dugi isam haiba civil society organization amana akoi gi india gi haisira manipur gi lammange boundary si amu redemarcation darka oire haina like anything protest tawbudagi masi akaiba malakpa tare haina kanaga understanding lainaraga chathok chasin frida tawba pamba illegal arms ammunition ado somda laaga disturb tawba hek chenchen giba yaba kangu ni khangde karamba group ka understanding lainaraga to like anything tawbudagi koi cabinet decision lawraga hare phare adudi government of india director general of survey aduga Myanmar gi Director General of Survey nakal anis de koi approach tawrage aduga re-survey amuk tawholasi noina lammange Manipur gi aduga India gi lammange harisi krai huk sumba chumdam no yenga siena matam der cabinet isel lawraga masi matam khada lepi ron lepki bani koi gi matam da riksida report sida loina yawadu ni ko haije Ministry of Home Affairs na piba annual report sida loi yawadu ni loi yaure machi copy si akoi horen circulate tawjegi ba mayam da point 4.2 matam du da loiram ba baneba aduga moina muk nauna mu hauri sina 2021-22 dagi adudi akoi na 2013-14 da 4.2 loiram ba se adudagi gap si sahi kya koi ne lepuraga 2000 akoi gi 21-22 dagi amu hauraga hujik se ngasi khabar da yauduni kilometer mapan ga point 2 ra keno adu khapta loibida ngairi ngangbadi sida moina loina tawba sadra kilometer tara loire na hairi ada koina mitop loina pushallame congress na mitop pushallame illegal immigrant pushallame haise mayam da jo idea laibiram guni ko Mizoram ga Nagaland ga koi Manipur ga Myanmar ga tainari ba sigi international boundary se kilometer 398 kilometer samri gi yani kilometer ani da ngai ba mashi porous oina hangwa lerim ado koi matam da kilometer mari khare han loirame hojik su mapan ga point 2 9.2 da ngai ba chetten loire khalse ba lemhuri bi 388 kilometer amdi porous oina jungle oina si hang leine ado akoi matam dana mitop akoi na puselami haiba ado hojikti moi mitop amat BJP ne pai de moi si lai launa mitop se amta sangan bangam khidra bra kilometer 388 hojik su still porous oina jungle oina hang leine sidati BJP ne pai padi amta sangan dra bra masi u Manipur praja sing kari khalam gani se hanjan Congress na mitop pusalak punna halamba na hairiba akoi di without authority di haining dieba Myanmar se Srimati Aung San Suu na led tawba democratic government leiramina masi 2021 da neba military coup tawraga hujiksu military shasan ni leibase military coup tawraga military crackdown tawra matungda Masishu Minister of Home Affairs na PB report ni ko madudaida mija asomdagi mitopsi ayam bachang paniya haina report period UN da United Nations da PB ni ko government da Minister of Home Affairs na PB report ne maduda huge
army na military na kup tawhiba madu take down da hen changchalak pani haidna report si piri ba hujik shu moigi military kup tawba military take down tawba sina hujik phawa khoi gi ukhul gi kamjong district ta che pherjon gi kamjong district ta hujik shu mi lising kya leri mayam ji yengbiyo masibu ai haijari bidi akhoi matamda porosho ina hangna jungle ina hangle bi hujik shu hangi ba kilometer sahumga mauda nipan che hujik shu kilometer mapan khaktamak fencing tobol mapan du da mi sang bang ngamdre khal chine agi kilometer sahumga marfu nipan ki hujik shu english ta harga porosho ni jungle ina hangna le ba except border pillar natana hangna le ba adu masrida akhoi matamda ahangbadudi mi sangi BJP matamda kilometer sahumga marfu nipan hujiksu jungle oina hanga le sidi mi amda sanghandra bra BJP ki government ji lai wherever Manipur government ji lai wherever masi yengbiu ko hujiksu to nganga le ni adagi amana kaya muk yamna woidaba ngangbagi haibabu ba akhoi de haisina akhoi panghai haijalloi ba 7 October 2018 da October ki tang taret 2018 da India 2D ki conclave amada Kaushik Deka Mr. Kaushik Deka haiba executive editor India 2D no exclusive interview ama Shri Birendra Laukiya adamana chum chatharpada interview chum chatharpada dana do you have any estimates chief minister hangini ko do you have any estimate how many people are there in Manipur who are outsiders or illegal infiltration ana hey Mr. Kaushik Deka sir mangon hangbaneba adumana Birendra Kummeba illegal infiltrators right now there is no one Manipur Daniko because we have already checking verifying has already been started illegal infiltrators say right now there is no one nanamana Kummineba hujik shu adum YouTube ta adum tawga yengba yaneba mana maga interview logiba mana khumki adu si India Today ki conclave sida 7 October 2018 da Mr. Deka Kaushik Deka se hangba kanda da Manipur da illegal infiltrators se ama bhuk laiti na mana khumine aduna hujik na hana congress matam da mayam changhal lami haibse ai masidi koi ai wor deba ngak le mangang ngak na napo terrorist amu haini ngak le gana external adu yaure amu haini masidi ikai ni ngai ni masidi ikai ni ngai ni eba masieba sima aina singdok saning basi adigi ani shuba amana barabar adum haile Congress na shu taunaramba kuki matamdugi militant sing haibitare suspension of operation masi prithvi ki mafam khuding makta India ki mafam khuding makta Manipur khakta natieba tongan ba mamingda ceasefire peace talk ana nungay kapana kana roy akhen masyan hana bana kana roy nungay kapasi lepna ra si ceasefire tawra si peace talk wari sanar siya dum tawnari dna akoy ki say for example NSN IM ga so dum tawnari ba adu adumay tawdna somgi kuki matamdugi kuki militant singse masi nungay kapna basi
lepnarasi suspend torasi suspension of operation susi tonarasi haina unofficial loina sum haina basulay 2005 tagi border guard toriba Assam rifle ga moiga understanding am torga noi sidai da nomai kapna base akoina su kappa yai noina su kappa yai haidna unofficial oina understanding oina ceasefire se official di natte ko adugumba madudi akhoi khangde adumaina leinei hai adudi akhoi violence to oge group to masing yam bayai yam da bayai national mainstream da akhoi laksharake aduga ground rule da clearly high ground rule sidi phanayam na volume si phanayam chawi ko madu mukti ai pujarakte ground rules da ihan han bada high basi bharat ki संविधान constitution si akhoi thajai adagi ani suda manipur ki apunba territorial integrity se masi shokpa yaga thabak amta tawjaroi demand amta tawjaroi clearly moiga sign tonaba shoes the choi tonaba the yaurim ni ko aduga tai di yam gre akhoi gi kaino tawba haiba tare moi security forces maybe central forces oiba yai adagi state force oiba yai oda nomai caption ba illegal extortion tawba yam gre masi ground rule mayam se adagi moina han pairamba nomai mayam da tongan ba AK-47 oiba yai rifle oiba yai amo oiba yai madugi what masing mayam adagi ammunition nomai maru mayam masing kyano haisi masi designated government central government aduga tripartite talk in state government siga yanaba designated armory hype tarene khulai thambam du mada thamaga double lock tawraga moinam paiba khoinam paiba ground rules tani ko adudagi yamdrabda at least once every month joint monitoring group ana amalle madu senior IPS officer not below the rank of IGP amana amadai tadaba amana chairman warga joint monitoring group se madu joint monitoring groups da government of India ki minister of home affairs ki representative ama yaweba maduna tha amada yamdrabda amuklakti joint monitoring se she meeting tawgadabani haibasi mada ground rule da yawri madudai da moina monitor tawgaduri basidi moisi akhoi ga moiga yana na sign tawnagriba suspension of operation se masigi ground rule se violate tawbra tawdabra habisi monitor tawrini ko monitor tawga matam gi report si piri ne si yang lubne ba mase adu moina ta cabinet decision lorga moisi ground rule violate tawre haiba kari hai no khangde shu se withdraw tawbiro na cabinet decision lorga government of India the thai the ground rule da haiba di state cabinet na decision lorba aduga at the same time joint government of India minister of home affairs ki representative yawa joint monitoring group se machine su akhoi despite of a repeated warning shigi militant group se akhoi ga sign tawna gi se akhoi na hanjan na warning to noi violate tawre noi ga tawnari ba su se abrogate tawroi do gi maram aduga piu haidna repeated warning tawra phokta moise dum violate tawragadi moisi there is no alternative option moisi moiga tawnai ba su se abrogate tawba withdraw tawba natra upai leite na moina su recommend tawgadabane
adu recommend tawkanda government of India na khanaraga o moina haiji summena haidna sushi withdraw tawgadabura aduga abrogate tawgadabane akoina lakshani wa point di moina su tawsalambadigi mashi thuanbani foreigner yauna su gi sign tawnabda yawram me hairi center da su BJP government adu madudaida su da ashoiba yawram me ne government of India ga moiga tanaraga mashi abrogate tawba su du withdraw tawda yadi haibisi leibra Congress matam da su sign tawnarambani na yadi haibisi leibra mashi Mr. Birenda hangiba question ni ko masya then the foreigner yawram targeti asidi noi foreigner yawram me yaroi mai ge mahut ama replace tawro haibra or natraga foreigner ma yawram ipse foreigner ek ki makhada hujibo phada da adum India government ji sahi kya phara center de leibse state government ji shu sahi kya phara sahi nipan bu hele adu hana tawrami na adu haiba aine he haijabdo sibu manipur gi praja singi suga si khangdaba artha khangdaba adu ground rule si khangdaba ground rule si huji senior police officer sing mayam huji madra yawba no to mayam leiri si hanjan congress matamda su sign tawnaram dana foreigner yawram dana haina so ngang bse present situation se law and order se mashi tackle tawba haitraga se samna haibri sason tawba haitadra total law and order se breakdown tawraga ahalaman haina bam leidaine jagoi sabde haitraga kari mamdopta tainai haibra keno sason tawba haitraga law and order is subject se fajana dil tawba hairaga law and order si control tawba ngamdraga congress na tawrambani ji ikai ni ngai ni sinira aina haije even bharat ki samvidhan se sigi keno wari ba supreme court na bhawba manipur ki law and order se total fail loire constitutional machineries mayam se complete breakdown tawre haiji ikai ni ngai natra ba se adugo hujikpu shoigre ne mi kaya no hat khimse ha karigumba shoigre ga haina ba chiti aina khanbadadi aise railway gi minister amo we railway gi aina ningjing da bharat ki prime minister warambra kaino amagi matamda train je railway gi train ji masi collide to accident thop kan sorry highway yawe aeroplane ga kaiba kanda sorry and hire ga madu moral responsibility do aigi daita ni haidra ministry gi famdagi bobo resign tawne adagi amuk shuko si di kui dribagi wani ko amuk shu May 21, 2023 da CM na hiring niko lapses in security intelligence failure led to the large scale violence in the state. Shivu moral responsibility khangdaba adagi he further added we take responsibility it was our failure yengoba adi our lapses in security and intelligence si mayam su dum ningsing birangani da si adu hujik ta amu sorry shoi green train ga collide to thengai with sorry highway yai khangau dana aeroplane ga crash to di highway sahi ani chumna sahi maga makai hena hana na dum labji hujik ta sorry na India gi tongan ba political party leaders sing no mi hat pa ya ba hat na mi lising yang khai hu hena hujik mayum makai leibam leitana relief camp da leraga hujik ta sorry hai bi yaroi
you should be held moral responsibility. Ado masana moral responsibility to kangadi magi to hum thokpa I resign to hum thokpa kari thoi haibdi he should have to be decided. Ikai draw to hujik sorry na haibisi madu punamaki daita se na thaina na chatlaga Congress matamna su sign tawrambadagi thoan bani mitop mayam ama men meram dagi thajal thoan bani haibise masi ngasai ai amuka hanjalaga haijarabada ko akhoi gi international boundary se Manipur ki se Nagaland aduga Mizoram thadana kilometer sahunga maudrani pani almost kilometer samari gumbane huji kilometer mapan da khari akhoi government khawa haurambadu adugi tangkhai kitang hena da adu da khari adu kilometer tara khare khalase moine di tara loire hai bane ba adu jikle hol kilometer 88 to kilometer 388 to hujik su porus oina jungle oina hang leiri ba adadi BJP di mi sangba yadi na hire ga mantra am torga changhal lamoidra ba sigum wa ngang misni koi di ibu ikai da masi awai khum tawdang alai ta ngang na bisi masita adu bu moina ngangsala ni na moina ngangam ni na koi na sengdok pa ma di darkar wai ba ai wa pham khra che sengdok se bani adu makata ba darkar la ga chom sengdok se gani koi di kano political mileage law na ba tawjaba na te ko adu makata bisi moina yam toina pan ba am lei Kuki nagagi aduk yam na hanagiba khonagibdo matamdugi Prime Minister I.K. Gujral P.V. Narasimha Rao lakhibro laona haigibra haibdo madugi matamda thokiba thodokto aduga hujik present scenario se ai thandana hayasu nungai tieba akhoi matamda da yawmin dakiba akhoi gi nagagi prominent leaders hoiba hanigi deputy chief minister hoibiramba aduga hojikna Congress Working Committee ki members hoibiriba Sri Gaikhamna Nagaku gido adu mana kitang sengtok pinaba na akoina haijebani mana hojik makata bisi sengtok pigani